U Zagrebu je održana velika rock eksplozija. Festival koji je već 17. godinu za redom okupio mlade autore s domaće glazbene scene. I ove godine predstavili su se novi izvođači, a festival je kroz godine iznjedrio velik broj sada već poznatih glazbenika. Velika rock eksplozija. Velika rock eksplozija, festival koji gotovo 2 desetljeća okuplja neafirmirane glazbenike s domaće rock scene. Ova manifestacija donosi presjek novog vala autorske glazbe, promovirajući mlade izvođače i renomirane bendove koji oblikuju suvremenu hrvatsku rock glazbu. Velika rock eksplozija je festival, rock festival alternativnog usmjerenja. S vremenom, sad je već dakle ovo 17. godina, s vremenom se festival transformirao, naravno. Puno je to godina, znači danas dolaze 17-godišnjaci, 18-godišnjaci na festival koji su rođeni, dakle, kad je krenula Velika rock eksplozija 2008. godine u Bugalu, u ožujku 2008. Godinama pokušavamo napraviti da taj festival bude što bolji i radimo ove kompilacije. Svake godine osvojili smo Porin, festival već 17 godina ide u nizu, jako puno bendova je sudjelovalo, preko 160 godina i što smo ponosni, iz više od 40 gradova i mjesta u Hrvatskoj i većinom mladi, neafirmirani bendovi koji imaju veliki potencijal ići dalje. Velika rock eksplozija uvijek tu bila i još uvijek je da prepozna mlade, perspektivne izvođače i da im da priliku na nekoj višoj razini koji sami idu organizirati, ne bi imali mogućnost toliko biti medijski eksponirani i ne bi možda takav uspjeh mogli dobiti da nisu sudjelovali u festivalu. Nekoliko puta smo bili nominirani za diskografsku nagradu Porin, to je za glazbenu nagradu Porin, i prošle godine smo uspjeli osvojiti Porin i jako nam je svima bilo drago i od organizacije, od svih bendova, od svih sudionika, klubova, jer kroz godine je to prošlo kroz masu, manje više sve zagrebačke klubove i to je ukratko to. Jako smo sretni jer je osvojili smo to u konkurenciji, pazi ovak, Zagrebački festival, Zlatne žice Slavonije i još Melodije Dalmacije i nečega, sad ne znam točno čega, ali je zbilja bilo nevjerojatno kraj tih renomiranih festivala koji već 50-60 godina uz toliko veliku podršku i lovu koju dobivaju od gradova, županija, da tako jedan mali festival kao velika rock eksplozija, čudno zvučao mali festival kao velika rock eksplozija, da dobije tu prestižnu nagradu kraj takvih festivala. Posebnost festivala leži u predstavljanju bendova koji su u protekloj sezoni objavili albume, pobijedili na demo festivalima ili se istaknuli novim, svježim pristupom rock izričaju. Radi se o tome da se dio generacije prenosi glazbu prošlih vijekova prema naprijed. Kao što to rade jazz muzičari, kao što to rade klasični muzičari, tako treba i rock prenijeti na jedan način. I to mali dio i ne treba to biti puno popraćeno velikim brojem ljudi i tako. Oni ljudi koji to shvate, to je dovoljan broj ljudi. Jedan od njih bio je i nevjerni Tomo, koji je povodom otvorenja festivala predstavio svoje pjesme na akustičnoj gitari. Nevjerni Tomo je zapravo nastao kao nekakav autorski projekt u kojem sam ja neke pjesme svrstavao koje su nastajale, za koje sam zaključio da neće proći kroz nekakav filter benda, jer nisu u stvari tako zamišljene kao nekakve bendovske stvari, iako smo neke stvari svirali kao bend, već više ovako neke atmosferične stvari. Dosad sam snimio nekoliko albuma, sve uglavnom nekom home recording okruženju. Ostvario neke zanimljive suradnje sa jednim kantautorom iz Novog Sada, zove se Miloš Zubac, snimali smo zajednički album.
i sa jednim zadarskim kantautorom Robertom Vodanovićem Čoporom. S njim sam snimio 2 albuma. Nikad nisam svirao na velikoj rock eksploziji i evo ispada da ja promoviram svoj recentni album koji se zove Atakama, koji sam objavio početkom srpnja ove godine. Kako smo prije u bendu Olovni ples često znali uglazbljivati poeziju, tako sam ja nastavio s tom pričom, tako da na ovom albumu postoji osim mojih autorskih pjesama i nekoliko uglazbljenih pjesama od hrvatskih pjesnika i jednog bosansko-hercegovačkog. Zove se Mehmet Begić, on je zapravo i napisao u pjesmu Atakama po kojoj je album dobio ime. Tomislav Zorić je u bendu Olovni ples svirao s kantautorom Stipom Berišom. Olovni ples je bend nastao recimo 2003. Imali smo nekakvo debitantsko izdanje koje je izdao Zdenko Franjić za slušanje najglasnije. I ta priča je trajala nekakvih 10 godina. U tih 10 godina izdali smo pa godišnje barem jedan album. To su uglavnom bili lo-fi albumi u kućnoj nekakvoj radinosti rađeni. Međutim, imali smo, ajmo reći, 2 ozbiljnija produkcijska zahvata. Jedan je Sloboda, izdana negdje tamo 2010. I 3 godine nakon toga izdali smo Nulti dan koji je bio i naš posljednji album. Sam tražio svjetlo, dugo sam tražio svjetlo, dugo sam tražio svjetlo, dugo sam tražio. Olovnom plesu u njihovim počecima puno je značilo i nezavisno izdavaštvo pod okriljem Zdenka Franjića. Značilo je puno u smislu nekakvog unutarnjeg podstreha da postoji nekakva publika koja je spremna to slušati. I na neki način to je bilo gorivo da ne staneš na ideji, nego da tu ideju razvijaš do te mjere da ju se ohrabriš i da odeš u studio i snimiti je malo ozbiljnije. Ona u smislu, u bilo kojeg drugom smislu zapravo nije značilo ništa. Međutim, to je bilo dovoljno nama da jednostavno radimo. Još u prvim godinama festivala na pozornici se pojavio i Tomislav Goluban, domaći majstor usne harmonike, koji je već tada dao poseban pečat ovom festivalu. Velika rock eksplozija traje već tak dugo da sam s njom ostaril jako. Čini mi se da sam nastupal na drugoj, što je bilo toliko davno da se niti baš ne sjećam svega najbolje. Ali definitivno festival koji izdrži toliki niz godina je veliki festival. Ekipa si je čak u naslov stavila taj dobar prefiks, valjda su znali na samom početku da budaju dugo trajali, ali zbilja svaka pohvala i ovaj festival je specifičan jer zbilja se bavi sa nekomercijalnim i indie bendovima, da ovdje možeš čuti nekaj kaj nigdje drugdje ne možeš čuti. Opet mi se sviđa kako biraju prostore jer pokušavaju naći nekakve baš nesvakidašnje i neuobičajene prostore koje onda pretvore u koncertne prostore. Tako da eto, sve super, sve lijepo i dao Bog poživite još puno i nek bude puno rock eksplozija. Neki od bendova koji su također prije nekoliko godina nastupili u sklopu festivala su i Martin Surfers Band te Bok Blues. Svirali smo na velikoj rock eksploziji prije 7 godina u tvornici u Malom pogonu sa Matt Shaftom, Ninom Hair i mi. Priča je počela još davno na faksu kao školski bend i glavno svirali smo nastupe za naše tulume i neke projekte i znali smo ostati džemat bubnjari i ja i tak smo malo pričali i nekak smo svirali, ne znam, Mizerlu i on je rekao pa dajemo svirat surf, ovo baš dobro zvuči, dobro ide i tak malo po malo javio se drugi friend, kupio je hrpu opreme i veli dođi do mene, idemo nešto snimiti. Svirali
smo na 14. rock eksploziji, velikog rock eksploziji u Hard Place-u i bilo je sjajno iskustvo. To nas je, moram reći, prilično ohrabrilo za buduće nastupe, gdje smo eto igrom slučaja pobijedili na Croatia Blues Challenge-u i završili na kraju u Memphisu, Tennessee, predstavljali Hrvatsku i naše autorske pjesme koje smo objavili na tadašnjem albumu Memphis in Sight. Već druge večeri festival je nastavljen sa akustičnim svirkama. Pa prvi put sam dio tog festivala. Jako mi je simpatično da se za veliku rock eksploziju pozvao jedan autor koji je jako tih i zapravo sve suprotno od roka, ali hvala organizatoru na tome. Svaki nastup mi je super, u svakom nastupu malo odradim tu tremicu i za sad mi je drago mi je da me se nakon određenih sušnih godina zove negdje da sviram. To je lijep osjećaj kad neko te vidi i ocijeni da si dovoljno kvalitetan da te prezentira nekoj publici. Tipa prošle godine mislim da sam sam imao ravno 3 nastupa. Ove godine je, ja sad ne znam točno broj, ali je puno veći broj, jer je krenuo i taj val sa tim open mic-ovima i ti neki festivalima, ali su mi se zaredali što mi je jako dalo podstrek da zapravo nešto vrijedim kao autor, jer možda drugi to tako mogu, ali ja ipak jednim dijelom želim i valorizaciju svog rada od strane publike, pa je to dosta ugodno i za moj ego i za mene, da moj rad nešto vrijedi. S jedne strane želim raditi glazbu koja mene veseli i imati izričaj koji je meni blizak i kojeg smatram vrijednim, stoga ne zbog cijenu prepoznatosti se mijenjati. A s druge strane bi mi bilo baš jako dobra kombinacija da to nekom bude lijepo, jer lijepo je kad ti neko kaže da je nešto što jako voliš raditi dobro. Kantautoru Grguru Visinskom iz Pule velika rock eksplozija bila je prava prilika da svoj EP Malo zvono predstavi publici. Da nemam muziku, ja bi umro. To jest, kad se prestane baviti muzikom, ja doslovno mogu umriti. Takav oblik drive-a, ne znam, može neko ima, može neko nema. Nema savjeta, nema poruke, nema recepta i sigurno ne mogu ja pričati o nekom uspjehu, jer moj uspjeh ne postoji, ali je konstantan rad i to je ono što me drži. Gledam, nije bilo Sinjiše koji to sve pokrenuo kao Spone, ja nikad ne bi vjerojatno bio tu gdje jesam, jer on je prvi mene podržao. Kad sam došao iz Pule, ja sam slao neke mailove, pokušao sam nešto da budem nešto, da me neko pokuša snimiti ovo ono. I on mi odgovori na mail jedan i podržao me. I da će nas nebe pregaziti, ja mi se to nešto sluča. Glazbenik Aleksandar Stajičić počeo je svirati još krajem 1980-ih godina. Ja sam počeo svirati ko klinac, ne znam, 7. 8. razred, gitara i to su bile mislim imam 50 godina, znači počeo sam svirati kad 87. recimo tako, 88. nemam pojma. I onda je to bilo kuburenje u to doba, nemaš pojačalo, nemaš gitaru, ne znaš odakle bi učio, nema YouTube-a, nema ništa, kogod nešto zna skriva znanje, neće ti ništa pokazati, znaš. Stajičić se prisjetio vremena kada se sviralo bez obzira na okolnosti. Čak i tijekom Domovinskog rata domaća scena nije stala. Tad se u Hrvatskoj užasno puno sviralo. Koncerti su bili posvuda. Mi smo prolazili kroz one umpa zone, imaš bomba, nemaš bomba, oni proporcije i to, ali to je bilo jednostavno fenomenalno. Gle, mi smo bili mladi i to, mi smo svirali u Osijeku, bilo je najava nešto, krenut će neki
ofenziva, nešto, ljudi beže iz Osijeka, mi idemo u Osijek svirat. I znam da je bilo pakleno vruće, svirali smo na trgu i nama je bilo super, kužiš. I uopće nas nije brinuo ni taj rat, ni to. U Slavonskom Brodu smo svirali i pretrčavali smo rekli su hodamo s ovim ekipom tamo, organizatori, oni nam vele, dečki, sad ne se tu pričat, moramo ovih 50 metara pretrčati jer iz Bosanskog Broda ovi snajperi nišane. I niš jebote, mi šutimo, pretrčiš kaj da. Idućeg dana u zagrebačkom Hard Placeu publiku su oduševila dva benda. Progresivni etno band Pisan Jelen nastao je 2018. godine, a u Hard Placeu promovirali su svoj album Kolo igralo. Sada smo objavili prvi album, dakle album se zove Kolo igralo i zapravo single tog albuma je malo i pokrenuo sve i riječ je o pjesmi Kraj kola za koju smo napravili spot u režiji Teodore Miodragović. Izrazito smo zahvalni i sretni i na spotu i na albumu. Na albumu se nalazi 9 pjesama. Od tih 9 pjesama 4 su bile i dio EP-a Munja Groma nadigrala koji su sada remasterirani, a ostale pjesme su nove, a na koncertu na Velikoj rock eksploziji će se zapravo čuti još neke koje planiramo snimati. Tražili smo zapravo svoj zvuk jer smo svi došli iz različitih voda, što od roka, što od etno glazbe i probali smo se u stvari spojiti i to je trajalo neko vrijeme dok nismo našli nekakav zajednički izričaj i napravili fuziju u jednom, u principu, progresivno rock etno smislu. Uzori su nam zaista u nekakvim etno korijenima hrvatske scene. Apsolutno izrazito cijenimo Kries i Mojmira Novakovića koji je pokrenuo cijelu etno scenu, kao i glazbenice poput Lidije Bajuk i ostali. Ali evo, i jako cijenimo što etno scena izrazito raste, a mi smo nekako tu pridonijeli još sa tim rock dijelom, koji možda nije toliko zastupljen u etno sceni, više je riječ o akustičnoj verziji. Tekstovi su tradicijski tekstovi i melodije su, vokalne melodije su zapravo ostale pretežno iste ili jako slične tradicijskom napjevu. Cilj nam je time zapravo sačuvati kulturnu baštinu. Znači pričamo o tradicionalnim pjesmama? Tradicionalne pjesme u smislu vokala, a dečki u bendu zapravo su se potrudili napraviti autorske dijelove i autorske aranžmane kako bi zapravo taj cijeli opus koji se zaboravlja zapravo dali u neke možda nove naraštaje i možda ih malo uvukli i u rock scenu nazad i metal scenu, zapravo smo fuzija apsolutno svega. U sastavu Pisan Jelen su tako Neven i Branka, dvoje članova koji dijele pozornicu, ali i zajednički život. To je jedna stvar koja znači jedan zajednički interes, ali ta zajednička, znači ljubav baš izražena prema nečemu i skupa se bodrimo, naravno i kako bi rekao pozitivno kritiziramo kad treba nešto popraviti. Mislim, to jako puno znači kad imaš nekoga kog možeš toliko vjerovati kad ti nešto kaže, bilo dobro, bilo ajmo reći negativno smislu popraviti to tako nešto. Band Peter North Pole je na vrlo osebujan način dobio ime, a počeli su svirati još 90-ih godina 20. stoljeća u Rijeci. Malo je triki ime, pa onda nek svako dana razmišljanje o čemu je. A Pol smo dodali kao da je Peter North iz Sjevernog pola, u stvari, ajmo reći, Peter North je portno glumac, pa smo se počeli ovako zafrkavati na tu foru i onda je to sve zaživjelo, pa smo
sad ozbiljno krenuli, ostalo je ime pa smo stavili skraćenicu PNP da se lakše pamti. 90-ih bila je jaka konkurencija u Rijeci i bio je Anfas, bio je Laufer, bio je Let 3, naravno razlika u godinama je više manje, neki 5 do 6 godina, da li plusa, da li minusa, ali uglavnom velika konkurencija bila. Imali smo svi neke svoje bendove, svirali smo i kao predgrupe u dvorani mladosti za kraj škola, bla bla bla. Uglavnom, bilo je dosta toga, ali onda došlo vrijeme kad nekako kao folk se ideš uozbiljiti, onda bude jedna veća stanka. Neki su znali raditi, mi nismo i onda je to malo stagniralo. I konačno, evo, prijateljski ja i gitarista Matković Goran Moha smo se našli, on je tekstopisac i imao mi je odlične tekstove za moj pojam i rekao sam ajmo napraviti sad band, koliko god bili, ajmo reći stari, da znamo nešto i reći sada, da li mlađima, da li starijima, pa kako ko ubere, ali mislim da imamo neku poruku u svim tim tekstu. U kultnom klubu nastupili su osebujni teški osjećaji koji su svoje melodije s Murtera donijeli u kultni zagrebački klub. Band je nastao 2011. godine, znači nismo mislili napraviti band kao band, nešto, nego smo bili svi članovi Kud Hartića isto, puhačkog orkestra. I onda smo, kako smo išli na putovanja svaki puta, Njemačka, Kornati, izleti, ovo, ono, vamo, namo, skupilo se, a ja bi na svakim tim putovanjima, za Frkancu, za Tulume, smislio neku pismu, I onda, nakon, kad se skupilo par pisama, non stop Željko, ajde, nova pisma, novo putovanje i tako su nastale te neke pisme. I jedne godine došao predstavnik, to je dirigent naše glazbe i kaže, slušajte, slavit ćemo sada za 15 dana Svetu Ceciliju i onda ćemo one pisme tvoje Željko koje si smislija, razumiješ, koje smo pivali na putovanjima, ovaj svira bubanj, ovaj bas, gitaru, imate 15 dana pa ćemo na tu Svetu Ceciliju napraviti Tulum, a sa ovim pismama pa ih napraviti. I onda smo mi to sa 15 dana smiksali, smislili pisme i bilo je svega, nije bilo baš ni uvježbano, ali je bilo duhovno, bilo je duše, bilo je gruva i slab sam pivač bija, nisam neki, bilo je slaba intonacija, ali smo bili hrabri i nastupali sa tim pismama. Posljednje večeri festivala bend Paranomija predstavio je svoj EP pod nazivom Ponor, a ime benda ima i vrlo osebujno značenje. Ime znači, sviđalo nam se ovako kao dobro zvuči, a i fora je, to je zapravo, pa ne znam je li bolest, jer poremećaj je ili sindrom, ne znaju da li je psihološki ili logopedski, kad hoćeš nešto reći, a iz usta ti zapravo izlazi sasvim druge riječi. Pa tak, to mi se događa cijeli život. Tako da ima direktne veze, a mislim da dobro zvuči. Dragi gledatelji, Hvala što ste i ovoga puta pratili Špicu Rokericu. vidimo se sljedećeg puta kada vam donosimo nove priče iz zagrebačkih klubova. Do tada, lijep pozdrav!